Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar a chhir tu silian sang puya Silung Hills Council in Thanvoi khatna MNF in seat druk an la a HPC in seat li an la a vote za som seri pani point pani pali atla ani Kozol District thar chu Kozol Field number 1 a Chief Minister Puzoram Thangale Deputy Chief Minister Puton Wete Hovin Vein Khan Lom ani Maharashtra Sarkar thar siam turin malak mek zelani Jharkhand Assembly in Khanchu tumteta na ming thelu hun chopena tangkhan honani Silung Hills Council SHC in Khanvoi khatna MNF in seat dukan la a HPC in seat lian la a vote za som sari pani point pani pali atla ani seat som pani omna SHC in thana hian Congress le ZPM tangdun in seat khatan la a independent candidate pakhatin seat khatala bokani MNF le HPC hian in khan main thodun na antifel mana SHC in sarkar na siam turin seat sarianga ya MNF in party malin seat dugla in sarkar na asiam theilo chi achia HPC nen tangdunin seat soman la ani he in khana tlingte chu Kholian constituency a puke sangkunga independent candidate Phoibong constituency a Puwanal siam sanga independent suang puilona pulal venhima mar independent Vanbonga purikilorem sanga MNF candidate ratua puet sal engzawa MNF candidate New Verveka pulalin tlonga MNF candidate Sakordai Sauta pular mrtavarte independent candidate Sakordai Nota pulal thamona mar independent candidate zo huna puit silal mal soma MNF candidate Tring huna pulal mal soma darngon MNF candidate sai puma pulal rongbola independent candidate de sai phaya pubiak nunga independent candidate te anni Nimin Khan SCC in Thanatan tlu takin vote thakani a khoya tangma in borwak thalo thlengshia tur omlawani SCC in Than atan hian nimin tuk dar sari tang Khan vote thak tanani a vote khak theimi singhi zakwa sompalian oma chungzinga chuan singha zanga pakwa chumi pan nia meche voter singha zali pangan omani vote tamna ber khuwa hi ratu ni in vote sanghi zanga somli parok oma atlemna ber new ver ve khuwa vote sangha somsari pasir omthungani vote khak zo ani vele hian zanriak lovin khochang song vote siana mun tu rota vote hi chir ngalani a counting holy vine som pani om a SHC a hian bill som pani omin candidate somli panian oma Aizawl district huam chunga polling station somthum pania oma Kolasip district huam chunga polling station pasari omani Silung Hills Council hruai tu turte hi mi som pani thanchu ani a sarkara yo mi pani ruat ani boka anvain member som pali anom don ani Longkla East Bill to MLA Pubiak Zawan Ramdang mi ten Mizoram bu anron khwalo nan tranlak angaya birth and death certificate chu film khur taka pek chu angai ni ati Voina District Research Officers Office Longkla District Statistical Handbook sangni som pare da tlang zarna he thu hi sen MLA chuan abikin Longkla District chu Myanmar le Bangladesh nen ramri thui tak introm in sireng ani awangin ramdang mi ten ronlu nanan man arem chang hleya hei wang hian birth and death certificate pek chu film khur taka kalpui ani chungin film khur le zual deuh atulani atia helam hoi boipui to department e magistrate te malak thin dan chu fokomati thule Tana deuh se du thu po soini Longkla District Statistical Handbook sangni som pure tlang zarna hian Longkla DC Shanka Alai point Longkla District din hun mumal taka chin se ni chulom omati thule Statistical Handbook chu kongsang sang atang kai hle don thu soi bokani Longkla District Statistical Handbook sangni som pure talan ani dan chuan kumsari chung kumsangni som bakhat chiar puile kumkalta sangni som pure thlenga Longkla District Commission punna chu za samruk point pakhat paliani a Nikum Khan Longkla District a mishing nuai khat singkhat sangsari le zariat somkwa pali an om ani Kozol District thar chu Kozol Field number 1 a Chief Minister Puzoram Thangle Deputy Chief Minister Puton Wete Hovin Voin Khan Lomani Chief Minister chuan district thar an eta ka wanga alompui thu soin Mizoram me puite ki le ban phak tura mal somna ruai choi hiam tura ko ani na ti puitlin chu state ho tu pa ber ani na anga athu puile ti puitlin atumani atia kongsang sanga Mizoram mal somna adon mek le adon turte thiam taka lodong song tura lo in po cha lok turin mi puite soma pathian in ram thatak thai chi sang chin theina borok thiang him tak ro tui thatak le leilung ho sakna ro pui tak mizo te peya lekha thiam tamna tong khat mang ho theile sa kho khat bia namlung rol thei tak ani awangin masona kongzo hi mizo de tan ahar salawani atibok Chief Minister Puzoram Thanga chuan Mizoram masona na tranpui le chomdol in huam omma se mizomi puite jok anlain pe lo deuh nia soin masona na chu choble chila ti zungzung thei ani lo awangin Kozol District thar ti changklung turin ata tol te ten sarkarin hmala don tia kongsang sanga masona po
ni se mi pui an ra thei chon omzi anei lova chu wangin Mizoram chu midang te tanamal somna ni turin in po cha angai ni ati tui changbil to MLA Deputy Chief Minister puton we point hu soin MNF le India sarkarin kumsang khat ko somriat puruka inremna anji atang to khan khozol tana district headquarters ni alo boy pui to atia Mizoram thanga kai thru MNF sarkarin khozol district asiam thar chu alom thule tuna adin huna tui changbil mi puiten an hlang kai chu lom omati thu po soin district piang tharin ma son na turin mi puile sarkar thokte tang ho turin asoma district thangchak district enton tlak ni tule khozol chu district khopui moi ber ni tura chanlak atum thua soibok khozol district tharlom na hun hi chief minister deputy chief minister tebaka assembly speaker pularin lena sailo minister pathum pusilarin sanga dr kebe chuale pularot kima MLA pali dr zr thiam sanga puel thangmoya pusilal mon puile puzo thantlong aten an man puya kaya district tharlom na ruai veng sang sang mun som palia the ani mai chano pangte ngai vena hum hal tura sarkar la pui malak na beti bachao beti barao serchip district ka kalpui tu serchip district beti bachao beti barao task force committee chuan monthly girl child day anu kalpui to thin an bojena kal zela vein khan serchip district hospital a no sen me che piang thar pani te an en Ministry of Women and Child Development kal tanga sarkar la pui malak na poimo zoljing ami me chanau piang thar te lo loma thataka en kol pui tling tura inzirtirna beti bachao beti barao serchip district malak na hian thatin ninga na chu monthly girl child day ta na thanani a henia hian district hospital a me che fa piang thar en tur anom chuan en thinani a thilpek te po hlan thinani a serchip hospital now ne na ward no sen me che pani te hi BBBP district task force ayo te chuan annu te hena thilpek an hlana BBBP malak na thowin heng fanu thar ne te hi anveng MHCP chuan now pon eng mazatin en bok serchip BBBP district task force hi Wain Khan and chairman DCP sang chin za hovin DC office an thu khoma kum sang ni som pakua sang ni som ni chunga an malak na tur duante an clear hawani heti la hian serchip district chung khosang sang le dam do in sang sang naw piang le mithisin chia tu register of birth and deaths chuan DRO office conference hall anin hi otur annual training an nei meka nimin khan birth and death certificate an pek chodan and dekin register of birth and death materials sem chu ani boka Vena DC pisang chin za hovin training hin chun zom le ani chanchin thari all India radio aizol tanga puan ani Maharashtra sarkar siam turin malak mek zelani a sarkar thar siam tur hian ni che hun om to ani Wain Khan chief sena shwai tu sanjero chuan NCP ho tu pa sarat power bi a heti line chief sena pa ri shwai tu minte ani mukhom boka BJP shwai tu te po Wain ve khat Mumbai a Sahyadri guest house a ani mukhom bokani kan correspondent hon danin Wain hi NCP shwai tu sarat power le chief sena shwai tu Sanjay Rote ani biak Wain hi na ani to a Sanjay Rote hian sarat power nen hian state sung har sanale sarkar siam chungchanga politics a boina ommek chungchang an soidun thu chanchibumi te ashila ani biak main BJP lama tangin indona thu thar andon no thule anni point an thon no thu soya chief sena chon an lo rem to anga kaltlang pui an la du reng ti asoinon le ani lo nei tu tele in lo faten chief sena chief minister andu ti soin udaf thakira kai shwe sarkar arin na le besena an ne ani atibok heti la hen NCP president Sarat Pawar chuan sarkar thar siaman tum lo thu Wain Khan chanchin thar khom tu te akomna asoinon ani Jharkhand Assembly in khan chu tumte tana ming thelu hun chu Wain atang khan honani a tuntrum han in khan thokhatna assembly seat som pathuma chu tu tan honani a November ni som thuma vote thakani ang romhanna chuan tun thla ni som pathum thleng hun honani a atuk ni som palia ming thelu te hi endik ani anga November ni som paru thleng in hu do thei ani a election commission chuan Jharkhand Assembly seat somret pakhata te hian in khan thonga ne turin romhana in khan tho ni na December ni saria ne ni anga tho thumna December ni som pani tholina December ni som paruk le a thon hunung ber hi December ni som nia ne ni anga vote ka te hi December ni som ni pathuma chiar tura romhan ani bok chanchin thar chherti topna na tlang pui Silung Hills Council in khanwai khatna MNF in seat rukan la a HPC in seat lian la a vote zasum sari pani point pani paliat la ani Khozol district thar chu Khozol field number 1 a chief minister Puzaram Thangale deputy chief minister Puton Lete Hovin Wain Khan lom ani Maharashtra sarkar thar siam turin malak mek zelani Jharkhand Assembly in khan chu tumte tana ming thelu hun chu Wain Tang Khan hon ani chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani